Fai taualare ramolea tavita. Sela umori oye sela sufitu fapea. Vivi ya tuya o tau ya Yehova nu ese umalava. Fane ne atu ya te o tau tanga tau malava. Amen. Famai ya tau vivi atu. Wai tau te vivi ya Yehova. Ona fa malolonga. Ona tau singa alanda puipuinga ya te tatou. Leo mafu yo tatou filo i de ne fiaf. O te vala awa tu mal fa lalo tatou tula i me mo amataina o le tatou tapoi. Hallelujah. Praise the holy name of Jesus. Tuatu lo loto ile tua de ne fiaf. Mafa fa wa o le yo le tua. Ua matofata si e alalanga mabalau ilo suafa Yesu. Hallelujah. Ua sili lava olomi inga matose abatu. Amai la fama lolonga malau faola tanga ya mailo malo ile lalo langi peona faya ile langi le alifata nulo finanga mato fatasi e alalanga mabalau ilo suafa Yesu. Hallelujah. Sili lava ulovinga matote abatu amala fama lolonga faola tanga ya omailo malo ile lalo langi peona faya ile langi e alipata nulo finanga. Hallelujah. Le alia fiomai fiomai yaoe ile mana lo waga sia tu matolima fata si mama tolota evi ayo
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Tapena leo lo moto fafitai lo tua ile ne yafu. Tapena tu yai lo wanganga te fafitai lo tua ile ne yafu. Awane ngalo semere. Tasio na fafitai tu yai ya. Hallelujah, Lord. You gave me your love.
Hallelujah. God is good. All the time. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Amen. Hallelujah. By my spirit.
Ole tolu tasi paia, ale fale omega, o Yehova emasautia. Esili,
te se yara mama mai. Dororo se ke te mama mai. Chi se ke te mama mai. Kinderere ko dororo mama mai. Che ke te se yara ke mama mai. Ere se yara kata yara mama. Oro yere se yara mama. Inde so ko te se ke te. Pray for the glory of your Father to be poured upon your people as we wait for the second coming of your Father. Oh yes, Father, pray for the glory, the way for the Lord. Pour upon your tongues. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
kai lo awai mai le nei afia. Ma to falo moina lo mamalu le nei afia. Wala au ia o e nei afia. Fa awau mai lo mamalu le afia. Fa wina te yo fa wina le matu nei sa. Watu mea uma i lawa fio. I ue mea uma le manuia ma fa aoni mai atu. Wafa Yesu wala langa i le kalesia le tua ne afia. Haleluya, fatele sa upati ya te ia ne afia. Ia le tua. Le wa uma lau tau langa o vi inga o le bese o le sifu. Wa mea uma na e fati no inga ne afia. Fai e lau vi inga i le tua. Se sila le tua i lau vi inga ne afia. A ne afia o le ala tu lai. Fa malosi fo i le foa. Ai mai se furua i mari taulanga. A tonu wa manino mea uma. E ala le furua. Ai o sina fa malosi pupu. Mo i tātou nei afia. Wa tātou wala foa. Wa manuia o lo fa atali mo i tātou. Haleluia. O le amaua le fa malosi man matai o le ono anu fa yupo tōru sifu man tōru. Ma le tōru sifu man faa. Matai o ono, anon fai upo tōru sifu matonu, mani tōru sifu matwha, o le tusi o mara malama, o le launga Yesu, nungon mau. O le whamalosi e Yesu, le moto tangata, wa pēnā no whamalosi e fo nea fiasi. Fai mai, ai au tō mua tua tā idi le malo le atua, marana ami o tonu, o na whaapopo ina atu le ia te e ia ia te mea uma ia te o tau. O le nei, aua tō te popole le aso ata e au, aua popole lava le aso, te tau i le aso, malona le anga. Leo wha maalosi mai le tusi le amatai o, whai mai, sa ili mua le ami o tonu, malana, le atua malana ami o tonu. O na wha o popo atu le ia mea uma ia te oi. O hamana onga i tono lau a inga, lau whanau. E ana na wha mua le atua i tono lau a inga. E ala i lau wala fōa, so se whaenga. E le na o tupe manuia i tātou. O la lau au nanga o whai. Whape nāna whiti sira le atua i lau fōa i mau mea o whai. Le whai mai, sa ili mua le atua marana ami o tonu. E ao ana tātou wha mua le atua. I to tono lau a inga. I lau ngā whai ngā whitwhiringa. O a mea umai maua mai lau ngā ruenga, o lau pen fit, o lau pen soni. E ala ana wha mua le atua i au tupi. O la au ia te oe nefi afi, o wha maalosi, tuu le atua e tai lau a inga. E manuia e mea umai, a wā le atua manou fia ngalo. O manuia le atua i lau fōai, i nea fiafi, le au mo sato pesi. Lau whai ngā ruenga mo le au inga ne tato taulang. O manuia le atua i lau fōai. Aleluia, amene. Tato fa nene, ile sili ese. Você ua fia, ina peseia. Eu não me matatau, ona via oia. Siva mai, lalo mai. Fata pati mai. Bese ma falo no mai.
wai nei fia. Yo e tamale nei fia. O mato tutulai. Siti atu le fo wai ala we kalesia nei fia. Wala au ya tu e nei fia. Se ia lofa fa manuia fa pa ia le fo wai ala we kalesia nei fia. Fa manuia ngaluenga. Fa manuia business. Fese me wala ma ia ne seleng. Ya fa manuia ngale. Manuia ya inga tai tasi ola we kalesia. Ye fo se was yasi mane ya fiaf. Ia lilingi ya fa manuia nga le tu. Wala au ya tu ni fiaf nga le lekia kone ola tu nga do fai. Ile sa ma le sa. Ye gen ma losi ate la to ya au nai mo oi mo lo finga. Ina tu fo ye lo lu fina ne chelen. Ye le poto mai la wa fio le tu. Wala au ya tu nga lu mai oi le tu ne fiaf. To e ngol ma to ne Sauniga. Watu mea uma yati oi manuia mea uma matu te fai. Tuafa Yesu wala langa tua na wale tu. Te fia whaitaua ni se upu mai le awhionga le atua. I seia lom tau pe 5 suma le 3. Le tupu ae o ia e pei o se tā tupu i ona luma. E pei o le pongai i le nunau mati. E le au le lei pe la le lei o ia. A tātou wawa aia te ia e le aiso na matang o fie. Ina ia tātou mana na o ai a te ia. Ma le whai upe tolu, ua inosia matuu lafua ina o ia e tangata. O le tangata whaanonua, ua masani fo i maletinga, e peisia i ua alo ese mata i a te ia, ua inosia o ia, ma ua tātou le manatua lava o ia. Ua tātou le manatua lava o ia. O loo whamatala mai i tūlanga i fofonga lo tātua li i whaola o Yesu Keriso. Malona fo i tupuanga. Mai o se tātupu na ola mai i se nuu ele ai se me ola ai. O lona winga. O fōlinga ma le soifua lo tātua li i Yesu Keriso. E le ise se fia mana tua ina. Pea lala mai le nei a fiafi lo la e i matango fie. A le fai mai le fionga le tua. E i teimi tātou te le mana tu natua i le mea lea. Fe mai e le la le lei fo o ia e ono mana na o ai se isi. O le mea le se ola au o fai ma se ola tanga ma se mapusanga o e ngā lala i le tua. O se fo linga le tau o loa au a vea o se me fia fia ai Ie nau i le atua i whamonianga mo lo lato i loa le lei le walauina ma le tofinga le atua i ate i lato. Fe mai au lato tau sasami. Na toi whamanatu fo i le atua i le au soo. Ato a ai manatua. Manatua le tangata le tau o loa. A ua o sa unia se o la tanga mo oe maa. Ina ia o tātou maa futa fia fia ai le ola ua whapena o na fola fola ina lo tātou li Yesu Keriso. E iai la le nei a fiafi. Tātou wha saune talia lo na tino ma lo na toto. Fe mai o le toto lo na ola lo na soifua lea. Sa saaina mai mo oe maa. Ina ua wha sa taua foi o ia fe mai. Se iai o ia i lona manatu.
Sa iai oe ma o ilona manatu. Whaasa tauroina ai o tātou angasala. Whaasa tauroina ai lo tātou leu sitai le tua. Whaasa tauroina ai le mai. Whaasa tauroina ai le mativa. Whaasa tauroina ai mea le li nela langi ti aporo mana au tau whai le peti tātou. Sa ma natu ai le atua I mea ia. Ilona alo pele a e tō tasi o Yesu Kerisu. Whaasa taura I fo'i lo wita I le si Aukuso. Amen. Whaasa taura I fo'i fe ese se inga. Whaasa taura ai maftianga. Ai fe maina I au toe tū o ia. Whaasa o loto I nai oe maau. E ala I saka la meta lea o lona tino ma lona totu. Tātou whaasa auni le nei afi. Whaasa sa o loto ina oe mai mativa o mai mai na mana tua oe le tua I teimi lea. Mai foi o ia wa lava lona lofa tu noa. Mo oe maa. Tātou te ola ai ma tātou manu malo I aso taitasi. Pea tātou wha atua I lona tino ma lona totu. Nei afi, sa hauni atu lau whainga luenga. Tuwha atu le tino ma le tātou, ma le toto lo tātou li isi ke viso. A maua lau whamantuna ma lau, e ono sai mai se o tātou, tari sua whātasi le nei afi. Ai nau tue whamanatu ia te oe, ua whaasa o loto oe lo tātou Yesu Keriso e ala lo talia o Yesu Keriso e vea malim whaola. Mai o le toto lea ua mama ngalo ai tātou. O le toto lea ua whaasa o loto ina ai tātou. O le toto lea ua mauaile le leinga ai tātou ma lo tātou li Yesu Keriso. O le toto lea sae vailua ina ai le ia popuni sa vea lea me tātou te le o atuani ma malo le tua whemai ua langona o ia au talosanga ma lau au ngani le lia fiafi. Whamanuia le tua I le tino ma le toto lo tātou Yesu Keriso o ngā lue te lau whenga lue. Hallelujah. O Yesu na malingi tatalo atu oi le tua moau a se me o batu le tua e lo loto le nei afi salo le tua e le loto whamangalo o Yesu mo e le lofa manuia mai le tua e ala I mea umalava le tino ma whawhau ma le anana. Hallelujah. E o atu I maunga mawalulunga e ta feifo Sineia, oh Lord.
its power. Mama tuina tulo tino malo totole ni afia. Te mi mato tele mana tuai. Awa vea o se wha manutunga ya te matou le malosi ma le mana o le nei Sauniga lo matutama. Yo atu I maunga. Yo foi tono iwi ma ano matu loto lo matutama. Yo ngonga ma le matautia ma le malosi o le mana o lo tino ma lo totola matu Sauniga tali. Talo lava tamale nei afiafi ma matu le loto whamangalo. Ma te mai tole alofa o ma tole le lenga malau o fionea fiafi se uso sto fine mai se foi o matu tau aina lo matu tama ia moi ma tole alofa lea ai alofa mai a te matu te alofa ai tama o lo tino matu sa le talia fa manuia oe fa manuia foi lo toto le nea fiafi matu ai malanganga fa fitai ma le loto malie mea sisili wa e whaia ia te mātou. Tātou talia le tino lo tātou li sikeriso. E o atu. Tātou talia lo na toto. Hallelujah. Patia teia. Mana le la wo fiolo macho wo tuela totol felinga. Ide ma faia e pao se o leona manu maloa. Ha tail song yola wo faia mo macho lo macho wo tuela ya kemiso ye. Ya tu ma watu le veinga la ya teo lo macho. E o mo le ngana fa ya teo e. Wa o mo faia. Wo faia le lenga ma le tangata na le loa. Sai fa fo ele tangata. Ile mamanu na faia o ile o ele tua. Ia ma futa ia ma la wo fio. E fa o ma toroto ia fa le watu le ma toroto ia tua. A wai le leila ba o ele ma toroto. Father we Ele ai se tu sama
sitia oe ile vinga ale au paia ya fama balu wina oe lea tuae uatuina tuia te oe lomola na lea tuae ia vigia oe via lo lelei Leo atule upole tua mole atule nga fa malonga nga fa fitai o te John ya na ona I fulfulanga ile tele ro fa pena ye ya fa mo o tamale nei va yaso ya awale la to fa mo mole aso fa pito mo la to ya ye ile nga la fa mtu umata to fufuanga ya to atu fa mo la to ile nga tene fa ta pena ai fa ta pena fa lei na yam failava wana fatano ina fa mo moto tasila sa ya no atu ilole la to sa fa pitoa ya mo le atu nga fa malo ta to ai ngata ita ya no tu la pe na elta to nga luenga fe nga ye fo nei va ya sonte atu le aftanga tina ya le vi nga fo ile tu su su ya le tawa ile suele le ole tu amen ya na lo fa ya tanga tane o ta fa isele le ole tu wole watu ya sio fan ma ya le uta failo ai tono fan ole tu amen
Ya, ole sa se fal mai se ta vale fal mai be sa se ne o no le ole atua amen. Ya ona fol franga na mo le va ya so tama a to wanga ya tu lo fa mo le mole a fa tu la le fa ya to sa ninga ma to ta penang. Ya fa ya le ta to ta lo tu o to le ta to fa ya pa lo ta sa mo fa mo le mole lava. Lo ye se ka le si le fa ya la to sa ninga le fa file nei. Lo tu fa to lava la to sa ninga le e talo si el fa mo sa mo. Ele ngata ina ia tali le atua ai ia file mo le atua tono sia tato tru na ia le ami tonu ele ngata ile ai ia fo maleanga le le fa ilo ono tangata mai le atua tangata le te ia si tato malo mele o faiva tapo ia manuia awa o le atua o ia lo ia tali o me uma mele fa mo le tamao tato tamao le kalesia ulu ainga fa pena fo ia tunu ele ngata ile ia o la alfang tato ave lu mo le tu ala tato talo ele amataina fa mo mo le tu le nga fa malo mo le nga fa tel tato o talo I taiao le nga tailea ia le intercessor ma le prayer warriors ia le fa me online no le fa avava le fa mo na tama le nga ta foi le ia mo le tu le nga fa tele la ile tato au le worship team le nga tailea o tato media ia ma le power team ia la tonga lu na fai o la fai pese ma la ufai o le atu le nga fa maloma le nga fa aftai te et folta to e kale si fa pertani e tai au tai tas ya mo le atu le nga fa malo to na nga lo fai nei o vi inga fo ila fa le atu ai mo le atu le nga fa malo ile te wina i tato cell groups ya fa aftai lava mo le te wina al tato malu nei ile nga tal nei ya so ya lava ya so ya mai si ya so ya la nga mai ya lo fai lava no la nga le o le atu fa me alo faina o to ile ngata tape naina ya fa matango fina o me tatu te via ile tu amen sel manga yo se me te sawe te via ya amen ya ono me maya ono taleni mama fai mele ya angale ya tu le tu fa to ngale mo ma umultina ile ngata to ta o lo tu ina mai ya o taleni mama fai tama ainga o ya te o to tatu tu fa ta se ngalwenga le se ma a rio o se o lo tau ye to lo to ngale ile to nanga lo fa ne a fa pe atu ya lo sila le tu la o to nanga fa ne ia ne fa pe ne pasta ile o mai se fa fta ya ta o fa pe atu ya to ale o to lo fa fta ya to ile ngalo ile tu oi amen o na fa fta ya to le tu lo yel tama ainga la na fa malo longa malan tau singa ye lunga le ya te o to pe te ano ni foi hatu tama o le la sauni la lo te sa ete fa mai le ai wo man faita o tonga o vai o te savali atu la velo ngal pula o te fia la ngal pula te le fia la ngal se la bla ia o loto io la ufainga amen ele mai fo le malo se tino fa mo ia le malo se le atu mana na fia mai o wona ngalo ia te o to o le ufi pese ne mai lo lo Christchurch ia wa lo wa foi mai lo ai ele atu Momonga ia fa fiao ia viliamo le sunga apostol e ia besale kalesia le worship center ele ngata ina ia tapo ia ma via le worship center ai lo ai le ngalu ele tu le worship center le lato city tasilo city mata wo fite ela wolunga ia le upo le tu
Marela Sauni la Aukuso na mai. Ya ona ngai mai ona na wonga. Na suma la mai mane ile to fese la la. Se la hunga la mai ko la. E wei no fo e tai mo tai tol o te pole loi o mana sa ne no fo mo suma le ni fese au sa o le suma tai ti a mono. Ya ona na so tau le la te a mai le suma ya ngalu. So finally ya ro. Yo fata pe na mo mo se ta to ma matua. Ono le le male lo fo le tua mele tu fata se o ave se pate ni ele tua ia mai tu lai mai suna la ole le pes ole upua e ia se sinia wa fa fi tau de la inga wa me lo fenga ye oi ole upua le tua Awina maya mo oi le ila wawana hallelujah we thank you Father Awina maya luwanga ngasa malemana lemana malepoto ile afona fona la wafionga feta laimaya feta laimaya Sue mai oi ilo ulata oh mai oi ia o faia male poto beio seti hallelujah beio seti mueto Watu sau taulanga patina ia ile tua. Yo e nane nau tainga o matou loto. Matou te nau wawao a fionga o le sulu le o matou vai. Male mala malama yo matou wala. Matou te ngā lala ia te oe nei nei fiafi. Fe soani mai oe la upu le tua. Ia oe. To ua matou le fa unga mai ate oe. Hallelujah, ia se nganga e fa malosina, fa pena fa pel, na fa olaina, ono lo swafa Yesu matou wala wai. And everyone said,
Ya lala mai lalo. You may be seated. Vi ia le tua. Praise, praise, praise Jesus. E mua no whawhewhia ia tu le kalesia. I would like to greet you in the name of Jesus. Ia le leadership tama e le ngata foilea to ina o le kalesia. Ia Greetings in the name of Jesus through the leadership, spiritual father, and all the leaders of the church. le au matutua le kalesia All the elderlies in the church, ia le ngata foilea e fionga ti akono. also deacons and, Ia ma le deaconess, lao le tato e kalesia I whanau. and the rest of the church. Whaftai le tua. Wa maua le nei ama noa wa whaisi umi te le toi o mai tonu le tato e kalesia. It's been a long time since not seeing you here, but thank God for the opportunity to be here with you. Lea ua ma whase e tuangalu. Sa loe le toi tau whailo atu. I believe you all know that we stepped down as a senior pastor of the church that we were pastoring, Au ma ua lau mana nofo nei Samoa. but we are now living in Samoa. So, nā lana taunu mai o na ole. Ma I fo il tino, e leo ato tol malosi. We came back here because we need to see the doctor. He's being sick. Sau look forward lava I le malolonga. And I was looking forward to have a break. E tasilva ia sono I Samoa, mate I Samoa. I was in Samoa Wa for 1 week. matana mana ia le mafana le la ma le matango fio o le tau Samoa. I'm starting to adjust to the, Ai ave au warm whalemai. sunny of Samoa. Ai ave au whalemai. Then I Ta went to the fia ia hospital, ule ia so atoa. stay there for 1 week. Fai sua ngar fo mai. The doctors examined me. Mai tala fo mai. The doctor said, Kaunga e wha vabe loa ki alu miro moa. you need to get hurry and go Le back la to ave o e Middlemore. miro moa e alu whai e o treatment. You have to go and do your treatment in Middlemore, Auckland. E le ita ua mai po le alu mea o la amai ia. He didn't tell me the reason why, Ai na maa mai ia. but we just moved. Le aso sana tala I le fontanga te le konfenisi. The first Sunday the conference was open, Ai maa mai le aso rua. and we left Samoa on Tuesday that week. O te sau fua. O te fia ia. I left Samoa and my heart was still there at the conference. Le lau whai au tui nei nei. Whaafskai le atua. Thank God my treatment Whaafskai is ai le done. akua. E lei manino mai pe koe fiangi vai aso. Pe koe fiangi masinga. Au le make I kongi ngai. It wasn't clear whether we're going to stay here for a week or for a month. Nā le te talo hoi mo stato e kalesia nei menguri. Just praying and praying for our church here in Mangri. Ai, o le mesili nganga whailo atu whapena. Ai whaftai atu ai le kalesia te talo atu. But this is Mo just maua. for information. And anyway, thanks for your prayers for me and Falitua Grace. Te tonu lava na o le atua na te sila fia o tato wala ma mea o loanga I mai a tato. I believe only God knows and understands our heart and what is coming ahead of us. Se fulu ono tau sanga o mai Christete. 16 years we were pastoring the church in Christchurch. E le ai mangi mai sa kupuia. There were no sickness at all. Ngā le lua o kuli nga replacement. Just knee Ku iai replacements. ia wa both knees. bionic leg. Wa ku iai mo ua mea I kuli. Yeah, I am an Iron Man. now. Pauanga me sa walu e whanima. Ia o se upo se mai. Mai dis furongo kausanga lea. Le ai ma se mai. That was the only reason they put me in the hospital when my leg was replaced by an iron. But for so many years, I was never sick. Ai kasi le ka vai aso I Samoa.
For 1 week in Samoa. And then we went to hospital by emergency. And then moving me back here in New Zealand, and they realized there are so many sickness. I was looking forward for this break. I say to myself, this is not fair. I was looking forward for the conference. But only God understands. I don't know the reason why. But what I'm keeping according to what I hear, the preparation of the church for eternal life. And I'm thinking of myself, whether I'm walking straight according to God's calling. This is the reason why God put me back here, so I can reconcile and make myself straight to God. You see my hand? Every time shaking. Wednesday last week. We went to see the doctor. The doctor said you're not affected with that disease. There's no symptoms from your facial areas that you are affected with this sickness. But you are not affected with this. We have to examine the reason why you like that. So, that's why I thank God for this week. Okay. Senior Pastor Leoli called me to prepare for this Sunday. Well, I was studying, reading the Bible. You need to listen well. I believe this is the message for all of us. I believe this message was taught for so many times here in this church. From the book of Colossians, chapter 3. Verse 1 to 17. I'm not going to preach to you, but I'm going to teach you. But I have to set the message in parts. You need to understand there is a difference in teaching and preaching. I love to do this teaching. Father God, we open your word. We have a lack of understanding according to your word. But we depend to the anointing and the leading of the Holy Spirit to briefly let us understand your word, so we can understand and know your word. In the name of Jesus. Amen. Amen. O Paulo, o le apostolo Yesu Keriso, ile finangalo le atua, o ima ua mo Timoteo, o le uso lea, o la matusi le nei le au pa ia I Kolosi, o le au uso fa mauni fu. Le ai o le fai o le mata upo tolu a o le fai mua se I o le fa manmole. O le deduction ngā ki sa wai. Mata upo tolu. Chapter 3, verse 1 to 4.
Ia su e la kuspa ia le la fai kau whaparangi aku. O le nei, a whai o toi whatuina o tau whatasi ma keriso, ia o tau sa ili mea o ilunga, o iai keriso, o le tie i le tū tau ma tau o le tū. Ia o tau loto lava i mea ilunga, ai le o mea i le lalolangi. A wā ua oti o tau, ua lilo fo ilo o tau wola whatasi ma keriso i le tū. Pe a whaani mai keriso lo tātou wola, o na i lea, o iloa i lea o tau whatasi ma ia i le manuia. Masalo o le tele o teimi, tātou te whaitawina le laina i e tō re whā, whai upu i e whā. I believe you read these lines for so many times. Ai alu le akoa ai ke le o studyinga po le a kongu mele kalongo. Whai mai kala kuspa ia, whai mai le koe whai kaumai ale le inga mua, whai mua. Nei, a whai watu e whaatuina o tau whaatasi ma ke riso. I o tau sa ili me ilunga o iai ke riso. O lo te eti e le tū tau ma tau o le tua. Hao whinga. O le nei, uma, longa winga, ngā saunu le amakanga mai rukushi. Mai chapter 1, 2, 3. O mai lo konu e whamea, sui lo, leo sui kalangoa a Paulo. It means from chapter 1 to 3, and coming to chapter 3, that Paul, there is a different way he taught and he speak about the word of God. Whai mai la i o Paul, since you have been raised to new life with Christ. Pei ona whaatuina whaatasi mai o tau ia keriso I le ola fou. O anga whenga e oki ai. When did you die? Anga whenga e koe kū mai ai. When did you rise up? A e kango e kū I whisilinga. Ngai ngofo le wa le ropo le alkali. When you question yourself about it, then you have no answer. O le upu le whaparangi, whamai o le nei, a le upu whaparangi, since you have been raised to new life, raised, we'll call it past tense. Speaking about the past tense. With Christ, set your sight on the realities of heaven. Here, Christ sits in a place of honor of God. Amen. Fai mua na, koe fai kau mai fai mua, se ima kua 12 lia o e malama le iai koe fai kau. O le nei, a whai watu e whaatuina o tau whaatasi ma ke riso. I o tau sa ili mea ilunga o iai ke riso. O lo te eti ele tū tau ma tau o le atua. O le mea nga, live a new life. Ola I se ola fou. Live in a new life. Ola I se ola fou. Pa mai, since nga koe whakuinga mai oe, o anga whea. Le aso nga e kalia I Yesu e vea mali ima whaola. O le mea lofa nga le tua ia te oe. O Yesu keriso, o ia o le ola. From the day that you receive Jesus Christ as the Lord and your Savior, that's the day that you receive that new life. O le keiminga e whaola ingai, wa oki oe. By the time you will get saved, you will die to yourself. O le mea nga, e leo mana mai ko kele. So many people don't understand about it. O le ka penga le kalesia morsi kianga mor ko saunga le fa'ao o le kalesia o Yesu Keriso. The church is getting ready for the rapture, the coming of Jesus Christ. He is the one who died for us. And he is raised. He raised you. He raised you and take you to heaven. When Jesus was raised up, that's why we are saved. That's why Paul said you have to seek heavenly things where Jesus is. In the holy place, it's a rightful place. Where Jesus Christ is sitting at the holy place in the right hand of God. O meanga, so se kangaka wakalia Yesu, wa ora le ora fou,
ua le koe ola ua o seo ia keriso o le tangata fau lea ua mavae me tuai a ua whafauina me uma. No one, whenever you receive Jesus Christ, you'll no longer live yourself. Christ is living in you. O longa winga o le ola le ke ora i po o ko inga po o whaiwhau po o ki a kongo po le ala me whai. Whether you are a pastor, an elder, or a deacon, or whatever you do, you live a new life. E mo mio lo soifua I se ola fo. Live new life. Verse 2, se fai kamal verse 2. Fai pue lua. Ia o tō loto lava I mea ilunga. Ai le o mea I le larolangi. Think about the things of heaven, not the things of the earth. Pauanga le me e kaunga spenda I kako kaimi. A whai o e ka penga I le ola e whaavavau le sau Yesu e bako. Concentrate la I mea spiritual things. If you are preparing Heavenly yourself for the things. rapture and the coming King, you have to stay to the word of God. Au e ka koe maa whau I mea le ngila rangi. Forget about the earthly things. E maa whau I mea le eternal life. You have to concentrate and focus upon eternal things and eternal life. Amene. Verse long kolu. Awa ua oti o tō. Ua lilo fo ilo o tō wola whatasi ma ke riso I lea tū. Wa hoki o kou. Wa e hoki kaiminga kalia Yesu. You died when you received Jesus Christ. Le alesi le afo e alesi menga soi. Pe awha ali mai ke riso lo tātou wola. Ona I loa I lea o tō whatasi ma ia I le manuia. Be a faali mai. When Longa Jesus winga. Christ revealed to us, E koe sau Yesu. that means Jesus That is is coming back. guarantee he's coming back to take you. O le whaamauninga le te whio mai Yesu e whapenana si tia I tātou. O e saungi koe fio mai Yesu. Are you ready for the rapture? Whai mai a fio mai o a race koe race ele I o oe. When Jesus comes, he will raise you. Whea la le ei kako kaimingei. Wala o alu Yesu le langi. Ai whai mai kako sa ili mea o le ngā le langi. O whea la ei kako ngā ua kako whalei. So where are we now? Because Jesus Christ is already in heaven. But he said, you have to prepare yourself. Verse 3. The things heaven. Verse 3. For you die in his life. And your real life is hidden with Christ. Wa woti o tau, wa lilo fo ilo o tau wola whaatasi makariso, I le atua. Koe mawhauwhau. Think again. E ka ua kele no malamalama I ngai whasi. It's very Kami important to ia kami understand mai. the word. O lau kangaka, o lai wa ngā I a Yesu keriso. I le atua. You are hidden Le in tua Christ tama. through God. Koe vaile il verse 4. Vai role il verse 4. Whai upe wha? Pe awha ali mai ke riso lo tātou wola. Ona I lewa I lea o tō whatasi ma ia I le manuia. And when Christ, who is your life, is revealed to the whole world, you will share in all his glory. O e malamalama o Yesu keriso o lo wola lea. Do you Oi, understand malama Jesus lama. Christ is your life? Kele o kangaka ele o malamalama I. So many people don't understand about this. A o inga koe sau Yesu keriso. When Jesus Christ come back E avaku oe. to raise you, E amai ai malu kangaka. and he will bring you You back. in a good place. O iai oe I se no fuanga lelei. Aua ke ngofa oe ma ese oe le presence o Yesu. Don't remove yourself from the presence of Jesus O ngā wai Christ, manga o mea lalangi. because you Wa want le koe worldly fia things ia Yesu. and you forget about Jesus. Hallelujah. Hallelujah. O e mau mai ngai vesi e wha. Are you getting these 4 verses? Christ is our life. O Yesu Keriso o lo tātou wola. Christ for everything. O Yesu Keriso mō mea umalava. Lea ia says No one only else. Christ. Na o Yesu Keriso. Amen. Amen. Ia, whai le skaka. Wa e malamalama ia. Wa levanga e malamalama ia.
Say to your neighbor, you already know this or you just O know le that? confirm. O le confirm. Ngo usawa mai Samoa e kaua kia o mele vesi e fa. This is to confirm you the word of God. I came all the way from Samoa to tell you about this. Waila ile simia kelele la sau. Another greater thing is coming. Verse 5 till 7. Fai kaua ile verse elima se yo o fitu. O le nei, i o tō whasi o tio tō tū tino I le lorangi, o le whaitaanga, o le malo a mi o leanga, o le whaamata aitu, o le tuina na o leanga, ma le mata pea pea, o le ifo I tu pua lava lea. O mea ia o mai aile tō sao lea tua ie le whaalongo, o tō foi, na o tō sāwa wali e foi ana mua, a o tō no nofo ai. So put to death the sinful, earthly things lurking within you, have nothing to do with sexual immorality, impurity, lust, and evil desires. Don't be greedy, for a greedy person is an idolater, worshipping the things of this world. Because of these sins, the anger of God is coming. You used to do these things when your life was still part of this world. Elima me fasioki. There are 5 things that need to kill. A faia ke fialu a elema faia nga e fasiokinga me elima. E fasioki o e me elima. If you want to go to the rapture but you are unable to kill these 5 things, sorry, you can't make this to the rapture. Amen. Amen. Langa o le ifo I tupua la valea. Ngai le verse 5. A le lenga mulimuli. Ko e fai kauma ia lau verse 5 a mulmole. O le nei, I o tō whasi o tio tō tū tino I le lorangi, o le whaitaanga, o le amio leanga, o le whaamata aitu, o le tuina nau leanga, ma le mata pea pea, o le ifo I tupua lava lea. O le ifo I tupua lava lea. O le a whasingo a kuru mea nga whekalai ai le kua ia Mose, mai kua le whengang kua I, e whaafkakau I le leinga lea. Worshipping idols was showing you where the things that God spoke to Moses in the Old Testament. Amen. O le ifo I kupua, e le fia le, what is that? Worshipping idols called hate. O le ale me o le ifo I kupua. What is worshipping idols? O le ale mea. What O is le it? ifo I kupua, o lo avenga leo se mea e taike ele place o le akua, o le place le akua ngumarkasi. Worshipping idols is you taking something to Ai ai replace se the mea presence ke of the Lord. suia ai. Anything that can change the presence of God, That's o le mea ngā o le ifo I kupua ngā. that is worshipping idols. Sa ungi marika ko kusi ngā mua le e soto e luas furu. Fai upo e tolu se o I le ono. Awone e whai mo oe ni atua ese I o luma. Awa te whai mo oe se tupua o tā. Po o se whaatu sa lava o se mea o le langi lunga. Po o le langi la lo. Po o iai le sami o le lau o le whanua. Awa e te ifo iai. Awa fo I e te auna iai. Awa o le li ilo atua. O le atua fua. O le tau iatu I whanau. Ae ami o le tonu o la atu mātua. E o le tupulanga I tonu mo le wha. O e ino mai ia tia. Se vai ai. E o I kupulanga I koluma le wha. I ka ngaka e ifo I kupua. This is the danger Oi. of worshipping idols. It's going through generations, 3rd and 4th. E le ingalo ya Paulo le kango Paulo bracket le mele o le ifo I tupua la balea. Nga wa uma nga mention I ang sala ia. E lima. Fai Paul mai still remember about worshipping idols as he mentioned. fasioki. We have to kill. E iai ko inga ko I fai fe au. O lea lava e pa I mengi. If any leaders in the church, pastors and elders, they still fall from this. La ro ke aka mai anga fa se pa fo yo maka I si ki ako. You may laugh and look at others, but you are, you fall within these 5 things. Vai le lisi lea. O You get mea this le atecha I oi la rangi. These are the 5 things that attach yourself to the world. A o le mea lea e makua faiva le skanga. But this E is the havi favorite ke le maku of kama other aso. people. They love to see it. Vai mai o le maku kama ke le ava. Yeah. Ai e lo le nei. O le ifo I kupua nga.
You need to know Lai attach o e langi, mea e wala I mea. if you're coming from that bloodline, your father has so many wives. You know, you're attaching yourself to that idol. Wa ai lai I mea. O le me mua whaika. Ia o mea ngā o mea o vaenga le ia. E lenka korua. Yeah, that's the first thing, adultery. Ai wa e malesi, ala e malesi, ala e malesi. O le ka penga le ka le sia fa mole. The church is preparing for the rapture. A fai foi o lua ke amaru ko ko hat ko falele. Go back to your wife if you are Yo. separated from her. Amen. O ke falo roko. Pe yo fai aku. A ele ma fai nga fasioki meia. E fasioki o e meia kill ni. these things will kill you. Vai vai le verse 6. Fai ka o verse 6. Fai upe ono fa mole. O mea ia e o mai ai le toa sao le tua i le whalongo. O meia o mai ai le ko sao le kua. The wrath of God will come on this. Longa winga a fai ngai ko alu ko fai meia a le ko umanga fa longa ngai. If you go back and practice these things, but you already here, O makwa ingosia o ele kua. God, But God is going to deal with you. Langa o mea o mai le tosa. those things will bring the wrath It's of God very in your scary. life. Very scary. Langa o kako e makwale ma fau ale skaka. Because we Na are fa coming feilo from inga o me loko, longa loko. Ma le kuinga ngau le olanga. Fa lia bale o mea inga pa uaile o ia le rua kangaka ile. O le anga sala lea o rof. Ko ulua ia le o kirisiango. that is the sin. We're all Christians. O mea ia sa pa ua ia a kama eva. Adam and Eve fall within these sins because they ignore the Kui word of ngau God. o kingu. Kui ngau o maka fa mai kala kuspaia. Kipi ese o rokuri a le kongo la langi. Amen. Amen. Awa ke Don't be shocked. a fainga o fika e. Ka fai foi sau hani po sau. E ese le si hani a ese foi les. If you have two honey, You better cut it off. yeah, fa nelo ma go fa. Awa o ke fa ko fasioki o e meia. Your two Ya honey ele will kill kamo you. e kwa fasioki meia. Le fa mai o kala ko spaia fasioki meia lima. If you can't kill those two honey Langa will o kill you. meia o mai ele to sao le tua ya te oe. Because the wrath of God will coming through your life if you love to do honeys. A faia la ke alwe fai. If you keep Wow. practicing this, Faia malo I lo le lei e el ko sao le kuala pa unu ngoe. do it knowingly that you know the wrath of God is coming through your life if you keep practicing. God means what he said. O le alava me fa mai le kua. E faia le kua. Whatever God says, He will do it. Yes. A fa mai o mea ia o mai to sao le tua. E o mai ko sao le If kua. God says these things will bring the wrath of God, the wrath of God will come. Se vai le fai upe fiku. Fai ka mo fai upe fiku fa mon mole. Verse 7. O outou foi nā outou savavali ai foi ana mua. A outou no foi. Saka ko ye uma. Anga fer ke milen ka ko ye. Ka ko ngofo. Ai ke le fa inga. Before you were born again, you were there. Ka ko mai uma le mo se si ka ko fa inga. We all came from the same boat. Ka ko ola I o langa ia. We live in this life. Le mele o le fenkai ka sa mo langa nga ola ai. That's why it's very hard for some people to come to God because they live in that life. O ku fai ko foi au ia. I said that to you. I foi ma kua. From my own family, Lo kama e My kele father. ang o foi. O lo kinga e kele ang o foi nga. both my mom and my dad, they have so many relationships. Ko sfur fama ko 14 of ko us, kiki ko fur kama ko fur kama kiki maron kama. almost every one Malong of us kinga. have father. O meia le fe mai dar kusi saka ko ngofo ai. This is what the word of God says. We came from this sort of Enough is enough. Walava. Live the holy life. Ola I se o langa whapayaina. What time is coming
It's just around the corner. O lata mai. It's around the corner. O lewa I whai to to. Ia whapeanga. Kako wola moreri. So we have to live for God. Vaila le si mea le la sau. Vaile valu o sfulua. Verse 8. Nowadays, now. Asonei. Yeah. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu matanga ai o tau mutu. Awa le whetau pelpelo ai. Ina ia tau ese ina o tau le tangata tuai a toa mana mio. Awa o tau ofu i le tangata fou. O le ua whafo wina i le poto. E whatatau ia fo ringa i le na whaia o ia. E le o iai se eleni po se iutaia. Po se peritomeina po se le peritomeina. O se tangata o nu ese po se sekutaia. Po se sekutia. O se polonga po se saulotu. A ua ia ke riso mea uma. O iai fo i o ia i mea umalava. O le nei ia ofu o tau ia lofa. Lava kakir na sukasi. Ku ese. Put it away. Memo mua. First thing. Kill. Fasioti. Me lima. 5 things. Lua. Vai valu. Tu ese. Put it aside. O me ye lima. These 5 things. Elem fain fasioki. We can't kill it. La kulo koreanga, ko lo koreanga foi kaiao. Yeah, it's coming. O manga o fa manga lo ko sa foi kaiao ko la wasa foi. You already forgive and tomorrow you see them again coming back the same thing. Ku ese. Put it aside. A ele ku ese me yenima. E fa ma sia yao e ke ola ya ma e ola ya ingo kanga kaiao. If you can't remove these 5 things from your life, you will see a shameless life while you're living. E fa ma kanga yao bailale. La wasa lale. You'll be living a very shameful life. Ai aua oleke koinga oleke faifeau oleke. Man said you are a pastor, you are an elder, but you're doing it. Ku ese. Remove it. Aua nge koe mga ku ye meia. Don't ever think about it again. Amen. Amen. Me lima fasioki. Me lima longalua verse 8. Ku ese. 5 things, kill it. Another 5 things, remove it. Amen. Amen. Aua tau te tau pelo. Se ole verse nga ole iwa. 8. Yeah, verse 9. Verse 9. Koe fai kauma al verse 9 faman mole. Aua le whetau pelpelo ai. Aua le whetau pelo ai. Do not lie to one another. Aua koe uru ai o elo ko rua. Do not lie to your wife or your husband. O la whangau. Or your children. Ko whangau I makua. Or your children to their parents. Lewa babao mai kuspaia. Aua ko kefe. The word of God says, do not lie to one another. Mafia kere ko. Ai moara o kersiango. It's like a norm to us, especially as Christians. Peia e kala no mo. O meia se famolumore ku. Please. Ku ese. Stop it. Remove it. Ele isa me mo wai. You will E find uma lots of ngai things pe if you pelo want ai it. ke baile le guilty o ya. E ke fa sau ale nga pa ia fa sale ka mai pelo. Le ko ai pelo ai. Ai awala ke pelo fa fiao. Yeah, you love to do that. Por ko inga. You lie to your pastor, you lie to Wai your ma elder. sangi ro kama le fa fiao ro kama. Amen. That is your Fai father's ya la life. pelo ale fa babao. Leo makule babao. Aua. The word of God says, stop it. Don't. La lesi me soai. Aua tau pelo. Le oto ese ina o tau le tangata tuai a toa mana mio. Since you have put off the old man with his deeds, Aua ku ese nga se vaenga nga kuai. don't just remove that apostle. Kangaka a koa. The Kangaka whole thing. kuai lo kangaka kuai a koa. The whole old person of yourself. Put away. Put it away. Ia malesi. Ua o tau ofu le tangata fou. O le ua whafou wina I le poto e whatatau.
ia fōringa I le na whaia o ia. And I put on the new man who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. O la e adu e whaia mea o le ka kia ngā ka whou. O la o Sauniga le kua ngā ka whou mo e. Why you want to do those stuff, but you have a new person in you? God already prepared for you. Amen. Amen. Se ua umanga ka penga le kua ia oe pea e ola le ora whou. God already prepared yourself if you are living a new life. Ai ola le ora whou e vako le kua le kingo whou le ofu whou. If you live in a new life, Ma God will give you a fau. new body, new mind. Amen. Amen. E kele yo me o Sauniga le kua mo langa whangau. There are so many things God O e prepared for us. malama le advance o e. Do you understand your O e advantage? in God? malama. Amen. O ua fo fai kau. O ke kangi. When Mai I read mau the pea mau word, loa. I cried, and I know the word of God is so true. Le ale si fa umanga fai upunga fa mole. Le iwa sifu ale o sifuru. Sukas. E leo iai se e leni po se iutaia. O se peritomeina po se le peritomeina. O se tangata o nuese po se sekutia. O se polonga po se sauloto. A ua ia ke riso mea uma. Where there O is ia neither- o ia I mea umalava. Where there is neither Greek nor Jew, circumcised nor circumcised, barbarian, Scythian, slave nor free, but Christ is all and in all. Christ all in all. Wa umanga ka penga uma le kua mo le ola fou mo e. God already A prepared ringe a new ka life ke for us, ka alo iai. but we're still playing game with it. O le nganganga le si sole. Other people, their E language, te the way they pelo a talk, kua alai pupuna mai makasi fai fea. they lie before the pastor's eyes. Ka lo fai. E ai er fa so fa valea. Yeah, Amen. E ai er fa so fa valea. you eat the fava- Ai kua nge pe pelo kua alai pe mo mo mai ngai o maka. You love to do that. You lie before the pastor. A ele faia se me ia ka karango ai. If you can't put a stop on these 5 things, O ro unga you will see the result. e kele alu I le sikia. You can't make the rapture. Don't leave too late. Don't leave too late. Only it's white. Ya vai lá fai pusfulua. Verse E 12. kei roale e ele ofu mo kako. E ele ofu a Sauniga mo e. A o petena le ofu ma ka kia. Ia se fai kau mai la sfulua nga fa mo mole. O le nei, ia ofu o tau I le alofa muti muti vale, ma le anga le lei, ma le loto mawalalo, ma le anga malu, ma le olusai, fa pei o e ua filifilia e le atua, o e ua paia ma ua alofa ina. Oka e. Oka e se lango le ofu. Se pete le ofu. The Ma ka pattern, kia. colors is very great of this cloth. Se ka kia le mea o Sauniga le kua ke ofu ai. How amazed the things that God prepared for us to clothe ourselves. Hallelujah. O ofu. Kusala lewa koe saufa le upu leo le nei. O le awa umaku isi vaenga ia le. A lewa koe sui karangoa. Ale apostolo. Lewa koe sui na karangoa. Le ofu ranga. Se fai kaula sifu kolu ma sifu faa ma sifu lima. Le la uma. E o oroka ko sifu fiku uma lo. Ia fe faa pale pale ai, ma ia fe faa mangalo ai o tau. Pe a fai wanga le ngaina se tasi e se tasi. Fa pei o na faa mangalo mai ke riso ia te o tau. Ia faa pea fo I o tau. A o le alofa, e lau tua lea I mea umala. O le fusi lea e ato toa o na le iai. Ia pule fo I le file mu mai le atua I o tau loto. O le mea lea ua vala awina ai o tau e fai matino e tasi.
ma ia outou sanga whaafetai. Ia nofo le afionga ke riso i totonu ia te outou ia tele lava, i le poto uma lava, ia outou wa o ma apoa i le tasi i le salamou, ma pese, ma siva wha le anganga, o lo pepese atu ai ma le whaafetai i le ali i o outou loto. O mea uma fo i tau te whaia i le tau talatala, po o le amio, ia whaia uma lava ia mea i le suafa o Yesu, ma le whaafetai i le atua le tamā ona o ia. And let the peace of God rule in your hearts, to which also you were called in one body, and be thankful. Let the word of Christ dwell richly in you, in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with praise in your hearts to the Lord. Wa o mi ale vai le fai kaukusi. Se kaus fufik. Wa uma. A fa rongo vai al fai kaukusi wa le koe manga maro ai alu la koe kaus fufik. Vai o koi. E ke le me ala ka penga ele kua moi. There are greater things that God prepared for us. Alu o study last 5 verses nga. Go and study those 5 verses, the last. Amen. E makua manga ia me lo fakani mai moi. There are so many marvelous things that God already set for us. Langa ya lo fale kua ya oi. Because God loves you. Wa umanga ka penga ele kua plan moi. He already set a plan for you. O le wa malama ngai. Now you understand. Ele wa umanga o mai oi. Aua ke pepelo inga lo uso. Don't lie to one another. Aua. Don't. E loa le kanga kai nang kaukala. People will see you the way you talk. Ai kaukala fa mawalunga. When you have a pridely talk, Ke fiasini. you want to be high. Me ko hiki nga ula ku kuino oka nga. Fa longo ia ni marketi, fa longo ia i shopping center. I heard those words in the market, in shopping center. Kanga lai o kere ka ku le ka le sielo koi. But sadly, they are Christian. They are some of the churches. O fa kusunga, e fa penga se nga ke siang. So is that how you talk? E loa le kanga kai nga. You can tell people by the way they talk. E loko loa fa maulalo. Fa maulalo le sines. It's very hard A wai loa la to wa say, "Fa sorry." if you know you are wrong, Sorry. famalulu atu, famali atu. Ele ai se si me. There's Tengo nothing fa else. ku i me ia ka i lisi i kusina. When you see A the ele book and feia ia se me. if you E can't do maua anything, oe langa lawa umanga fa ka kia por kalambe le kua. God, this Lawa is the plan ku of fa God sa already le kua prepared. ia. Lawa ku fa sa le kua ia. God put a stop I on it. me. Hallelujah. Hallelujah. Sauri le afoya. Le siko inga malanga kari. One Wa elder, ngi dale lokur ka mihiki male. Al ka mihiki ngale faka usang. Awale lei ar ka kala ka mihiki. his son is Oh, only 4 Lord. years old, but he speaks very O well. lore ko inga male mar ka mihiki. The old Yeah, man oh, and the Lord, son look. came to the church. Ya. O koroposi katada masier alu ngofar ka mihiki tiro ukolang kama. The son is Lo still tua watching his dad. le alu ku ualo lo ku olo fale. When they finished the church, they went Ana home. o kwal fale. Fai lo lava ko inga saulo fa. Ele ibela ku kal ale lo makua. La When ku they came home, kasifi. the food was not ready. Vai lo ko inga le ko inga lo. Wa li ka ku. The old man Ai, said, what ke- happened to the food? Ai ke lo makua le mai. Ah, pa se ko inga. O le ko ki avela. Can you Ai wait? va It's ai nearly la done. le alu ale ni. Ale ngofalo ngakadi imkilo il ko inga. But the son is still watching his dad. I the way he talks. upuleanga umale usau ngol plau vale ko inga ko.
The filthy words that's coming out of his dad's mouth. Mai lor kala ko inga, fa mai lor kala ka mikiki. Dad. E fia ungu. And the son asked the dad, how many mouths you have? O feeling uku is kaukara o vi inga o le tua. A feeling uku ke palau vale I ama. Where's that mouth that prays in the church, but now you swear to mom? Ese mengo vai mo falongo ye o le kale I le roku. Malimele ke kaukala I lokinga. I saw and witnessed a different person in the church and the man that I see in the house. That's exactly what happened today. Akako le fai keke e kukupu meia. We need to be careful because these things will come up. O le ala ka o kwa le lalolangi fenka. We're nearly up to that time of the world that is going harder and harder. Wa le lei wa mele anga wa le isi. Good things Mele lei wa le anga isi. Evils Le la o iai. and evils become good. Kai mingai wa le ko e ise fainga ka le fasiokinga ka mikiki por kiki. It is not hard to kill a Wa le ko ise fainga. Hallelujah. A fai o e struggle. A fai o mei ang kakukalangoa ngai le wa e so manga. A fai e ke manga o e fai se kalongo. A fai ke manga o e fai se kalongo. O mai ka ko au. Same, please come forward. If you need a prayer tonight, I believe this is the night for you to set you free. If you are involved with these things, O le ase mea o lo fatenga polokai oe. or whatever things that Sau took you fai from se the presence of kalongo God, e. Ele fa ke sau ai ngasala. Ai sau e kali le upo le tua. if you want it, O le come. upo le tua e fa sa I'll roko pray ai for oe. you. Sau e fa ko ese ile kua. Ma fai se amakanga fou. When you come, you are answering to the word of God that you hear. Fai kavala ue. Le la wanu la kinga ue. Ia. Ngama wa kinga ue. Fiso tai atu pea hoi le nganga o le tua. O lo iai le tua ili mea nei. O ia le na whai loi lana au auna le upu e fit whaanong longo i nia fiafi. Le ase mea na e whaafonga iai malu tawina I lau tangata. O te manatu aua te alu ngungu. Aua foi ne e tu ua le mea nei e te le itali atu le upu o le tua. Before linga I malia, it may sound funny to you, but God spoke to us directly. And that is the life we are living now. O le fatu o le tua e whaatapena I tātou mo sitianga. The heart of God, He wants us to get ready and get prepared for the coming rapture. If you hear the word of God and you know from there, you are involved in some of these things. I believe tonight is your night. You need to stand and say that to God. Have a gut from your heart, knowing that this is the sort of life that you are involved with. O le tuainga soifuanga lea, po le tuainga o langa lea, o lea tātou te mawhatia ai, ma tātou ui ai. O lea tua lewa whetalai. O oe malau whaaiunga. It's you and your decision. You have to answer to the word of God. To essay. If the word of God says to essay, you have to remove it. Put it away. When you remove it, don't go back and bring it. Why God wants to totally forget about those things, but to keep yourself pure, holy, acceptable for God. Amen. Aingo le tua. O le fina ngalo na le tua mo tātou. There are so many times we hear this word.
We hear from our spiritual parents. They taught us well the way how to live and how to take ourselves to the next level, from faith to faith, from glory to glory, from anointing to anointing. Why? Because you are going to where God is. And God is a holy God. O le atua pa ia. E le aise me leanga e masao atu. I le mea o loa fio ai o ia. O le mea nai le imana o le atua tātou te ola. E te soifua ma o ola i se soifuanga. E mamai lumo le atua. Aisea. E le fina ngalo le atua le tangata na ia whaia. E le maufua le mea na maliu a Yesu Keriso. What's the reason of Jesus Christ died on the cross? And there are so many people as of today, when they die, they go to hell. Why? They forget about the word of God. They love to speak filthy language, the word that comes out of their mouth, the way they live. You know what? As the man of God says, the way you live expresses from the way you talk, the way you look. That is why the word of God reminds us tonight, family, people of God, we have to make a stand. If the word of God says do not, meaning do not. Don't ever go back and do it again. Don't ever go back and practice again. It is about time for us to rise up and let us say yes to the will of God. Amen. Hallelujah. I believe that is the word of God for all of us tonight. Can you please be upstanding? If you know the word of God speaks to you, Pastor already invites you to come. When you come here, you are answering to the word of God. Pastor is just a mouthpiece. He revealed the word through himself, so we can hear the word for all of us. Hallelujah. As the team sing a song, this is your time. Think again. Forget about it. Just look unto God. Ole na maliu mo e ma. Na yo fai le tong yola mo chacho. Hallelujah. Oh yes, Jesus. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. Hallelujah. Wow, ya te ya. O fe ale me na te ya. I'll say yes. O le va ia lo loto a ia se me te manatu ai te tau ai na e sau. E te tali le upo le tua. O ane e manatu fa tau wa le musumusunga le nganga o le tua. I'll say yes. Hallelujah. Where you lead me, where you lead me, I will go. I will go. I'll say yes, Lord. I'll say yes, Lord. I'll say yes. Where you lead me, where you lead me, I will go. I will go. I'll say yes. I'll say yes, Lord. I'll say yes. O ini o fonga ya te ia. Tala no o ile tua e tu so le upu na e fa fonga ya. Fai atu sau tala ya te ia. O le siu fonga le o le tua na tatu fa longo uma ya. Mo fe tala mai tu sa o ya tatu. Hallelujah. Fai atu sau tala ya te ia. Speak to God. Say something to Him according to the word that you hear tonight. Oh yes, Jesus.
Hallelujah. Oh yes, Father God. If so son mai le nganga o le tu. La au te fai tawina upuia. E toi fa manatu ia I tātou. Le aunga ma le fina ngalo le tua mo I tātou le fiafi le nei. Hallelujah. O le nei. A fai o toi fa tuina o tau fa tasi ma keriso. Ia o tau sa ili I mea o ilunga. O iai keriso o lo ti e le tu tau matau o le tua. Ia o tau loto lava I mea ilunga. Ai leo mea I le lalolangi. A wa oti o tau o lilo foi lo o tau wola fa tasi ma keriso I le atu. Pe a fa ali mai keriso no tātou wola. O na ilea o ilo ai lea o tau fa tasi ma ia I le manuia. O le nei ia o tau fasi o tia o tau tu tino I le lalolangi. O le faitaanga, o le ami o le anga, o le whaamata itu, o le tuina nau le anga, ma le mata pea pea, o le ifo I tupua lava lea. O mea ia o mai ai le toa sa o le tua I le whaalonga. O tau fo'in o tau sava vali ai ana mua. A o tau no nofo ai. A ono po nei, ia tu ese ai o tau lava o nei mea uma. O le ita, o le lotoa, o le loto leanga, o le upu leanga, ma le upu mata ngā ai o tau mutu. Au al fetau pelpulai, ina ua to ese ina o tau le tangata tuai a toa mana amio. A ua o tau o ofu I tangata fau. O le ua wha fauina I le poto e wha tatau I a faulinga I le na whai o ia. Hallelujah, whina ngalo le atua na moli mai e le whai launga. E lima, e lua vaenga e tai lima. Na whai loa mai e wha penana tātou tu ese ina. Wai mai e tatau na tātou whasi o tia. E tu ese mai e tātou. A whai o wha penana i eise a whianga o nei mea I lo soifua mo lo tātou wola. Ai me te le wha maua lalo I oi le atua le leitangi. O a upu e sau lau fafonga, o a langona e sau iau manatu. O a me wha penana a fia I oi mo lau savalinga. E le isai so tātou e alo I lumo le atua e lana upu o tātou whaalongolongo I ai. Leitangi wha penana e tala no sa oi le atua. Whato ese oi le atua pe a whaio e langona I le a fiafiri nei. O le a fia oi mea nei e peo na tātou whaalongo I ai. Oh yes, Jesus. Au te usu mai le au le pese ni a fiafi. Au te pese oi. Ai te talo oi le atua e tu sa mea ia wa e whaafonga I ni a fiafi. Ina ia e whaaleo atu I ante ia. Mai le whaamaoni o lau loto. Ina ia tali mai le atua o tu sa o lau tu ina atu. Oh yes, Jesus. Yes, Jesus. Whaataitai mai upo nei te talo. Lea tua tama. Whaaftaitele I lau upo. O lea ua au whaalongo ma le manino. Whaamawalalo lo loto. O te whaapea atu. E moni lau upo lea tua. E lea lilo fo ia u lau silafanga. O te tū au luma lea fiafire nei. Ma o tau tino. O au lava o lau au auna. O te whaale tonu. O te sese. I o langona. I o manatu. Ma o winga whaalia. O lea fiafi nei. Lea tua. O lau upu lewa whetalai. E te tauana o whasiotia. O I tū tino. O lo whapenana lata I meo le lalolangi. O le whaitaanga. O le ami o le anga. O le whaamata itu. O le tuina nau le anga.
O le mata pea pea. O le ifo i tupua lava lea. O la ua fionga le atua. E o mai lau toa sa. Pe a mātou le whaalongo. Pe a mātou le ustai. Ma whaia lau whina ngalo. O le ua e whetalai le whiawhiri nei. E ta tau ia i mātou. O e ua whaolaina. O na tu e seina. Mea uma nei. Ai atu ina atua mātou tangata. E ola mo lau a whio. Le a whiawhiri nei le tua. O lau tau tinonga le nei. O te le toi wa ai meo le lalolangi. E ui lava no au nofo le lalolangi. O le a tau la i atu lau wa ai. I meo i le langi. I ai Yesu Keriso. O leo lo tia tia i le tu tau matau o le atua. O ia lea. Na au mai le malosi. O te savali ai. Le fiafire nei. Fa mawalalo lo loto. O au lava o le tangata angsala. Fa mangalo mai au. O tali tonu. I le mana o lau toto. Yesu Keriso. Wa lava matutoi. E mangalo ai lo tangata. Fa aftai tele tama. Ave leo sau pati le tua ni afia. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, yes, Father God. Hallelujah. Pe mele no ta inga la apostolo. Ayo ofu o tau tangata fo. O le ua fa fo wina ile poto. E fa ta tau ia fo linga ile na fayo ia. Hallelujah. Na me tele fayatu ilo o ile tua tangata fo lea. A mata atu nei. Ona e sa vali ai fo o manatu. Fo o langona. Fo o inga. Fo lo loto. Fo me te faya. A e vava ai me te tilo tilo iai. E fo lo vava ai ona wei loa. Ua fa fo wina o le tua i le fiafiri nei. Ua fa of wina o le matango fio le tua. E fa penana e sa vali ai ma tatu sava vali ai. I le fina ngalo le tua ua fa penana vala au ina ai tatu. Oh yes, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Si leo ua au ia te ia. Ma pati pati atu ia te ia. Ma fa fetai lau loto i le tua. Ua fa manatu mai. Na na fionga mo tatu. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Hallelujah. Hallelujah. Tatu watu le fa fo ile inga ile tu. A mata ile tua fa wawe ile tua. Tatu fa fo yatu ya ia. Lona lava vi inga. Oh, we thank you, Jesus. Si o au ya ia. Au malia lo loto I me fa ile tua. Let God knows. Let God understand how you appreciate the word that you hear tonight. Oh yes, Jesus. Glory, hallelujah. Oh yes, Father God.
Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Father God. Glory, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yoelo matou utua. Matou alalanga, mo matou pepese, mo matou vivi a te oe. Se wa malio matou loto le atua I mea wa e whaia. O ia I matou o tangata wa e manatu mai ai. O leo wa fofola le fala wa e feta lai tu sa o ia I matou. Lau upu leo wa fola mo I matou. Matou te talia ma le nganga whaafitai. Whaafitai te alofa mai ai matou. Wa e wha manatu mai ai matou. O lo iailo matou wha moi moi e le aso si ti ai. Awe e wha pena I matou e ale lau o fionga. Lele ne fiafi whaafitai te le tamaa. We thank you so much, Father God, for your word. We thank you for your servants. Whaafitai mo lau au auna e tamaa matua I atui. Matou te talo le tua I lona soifua. Maua lana lau wha malo longa I lona soifua wha au le atua. Taimi uma I wha penana toi wha foisia lona malos. We speak healing over him right now in the name of Jesus. Matou tau tala I lau wha malo longa I lungo lau au auna. Ia toi wha foisia lona malosi le atua. Wha lea ngaina le nganga o le mai. Ma so se wha mai wa wha penana I loa e fo mai. Le atua o oe o le atua wha malo lo mai. Ia I lau wha malo longa I lau au auna angale lei fo I whaltua ia Christ. Ia malu tia lo la ua soifua o ia I New Zealand nei. Aua lava tonga fitinga wha fo mai. Wha manuia ia I la ua le atua pui ma leo lo I so se ala ma so se manga ala uia. Malu fo I la ua I so se maota o lo alala ai. Ia pui ma leo ma sausauina le mano lo toto. Angale lei o ai o matua wha le nganga.
Maua pelo la ua soifua lau lelei le malosi lau wha malolonga o lau taitainga e meisa o lau wha uunga. Whaalinga mai ata oe lima taitaina ai lau kālesia. Ina ia whapenana mātou sava vali pēa. Ma mātou vava ai atu ia ata oe ala i lau whina ngalo whaasina. Whamanuia i so se tangata ua mātou mafuta i le afiafi le nei o se ua whaile nei afiafi ma se taimi mua mua. Whamanuia ia ata ia o lona au ainga. Utu ina fo i lona lota o pupuina e ala i le mana o lau nganga pai. Mana onga wana oe lava o le tali le whaafitau. Whamanuia oe le atua. Whamanuia iau au na toi ina ma whalitua ti a kono le lava lol e kālesia. Ona yo mātou ta māma tina mātou tu. Whamanuia oe lo mātou atua. Nea fiafi, mātou sauni mātou te fo i o mātou ainga. Mātou te o malo mātou mautinoa, malo mātou loto te tele. Ua whaata pena ina i mātou e ala i le mano lau upu ma lau afiona. Whamanuia i ena ngā lulua le nea fiafi, lau whaipese o le au tāla au, o ena taitai au vi inga, na whaafeiloa i o le taulanga, le auso ngā lulua mai le sound system, o le media team, o le power team. Whaamanuia i le lātou ngā luanga whai, ti a kono fo i le atua i le mālulu, o lo whaapenana lātou ngā lulua ai. Whaamanuia i lo lātou taimi, ma lo lātou wafu o whaalile. Ona o lau wala au ma lau whinanga. Whaamanuia i ena tāpena ina nei whale. Whaafetai tele le atua. Ona o oe lo mātou a lii, ma lo mātou a tua, o lena mātou tāpu wai ma mātou ala langa iai. Ala langa whaatasi le whanaua le atua. 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen. Manuia malolonga le fiafi.